Gospodine Josipović, kako bi ja ocenili sostojbata v regionot na celio Zapaden Balkan i na odnos na Evropskata unija kon regionot, бидејќи имаме една појава, една тенденција наместо регионот да се демократизира, имаме појава на серија на авторитивни режими од Унгарија, оној појас кој се движи Србија, Македонија кон Турција и сега некако Европската унија се обидува изгледа да го врати регионот на демократскиот пат, но тоа оди тешко. Кажете ми како би ја оцениле состојбата и каде го гледате проблемот? Kao prvo, rekao bih da su neke zemlje iz regije već članice Evropske unije. Dobro, to je Mađarska koju ste spomenuli, Slovenija, Hrvatska, dok su druge zemlje aspiranti da budu članice i ono što je najveći problem je udovoljiti svim uvjetima koji nisu samo tehnički, nego su i politički uvjeti. Status demokracije je jedan od uvjeta. Događa se naravno da zemlje koje uđu u Evropsku uniju krenu u određenu društvenu regresiju i da napuste neke evropska načela, ali u načelu, barem kada je riječ o Hrvatskoj, mi smo kroz pregovore postali bolje društvo. Istina je, nakon što smo postali članica, zamjećuju se i neke retrogradne pojave i rekao bih da demokracija i ljudska prava nisu nikad zauvijek dosegnute vrijednosti. Prema tome da postoje tendencije ili pojave jačanja autoritarnih vlada, ne samo u regiji, rekao bih i šire. To je izazvano ne samo unutarnjim procesima unutar zemlje, autonomnim procesima, nego je izazvano i okolnostima šire zajednice međunarodne. To je bila izbjeglička kriza koja je poljuljala kod nekih ljudi određene, pa rekao bih, humane evropske vrijednosti. I s druge strane imamo prijetnju terorizmom koja i u onim zemljama gdje terorizma nije bilo ili još nije bilo izaziva strah i navodi na mlin, vodu na mlin onim političkim snagama koje su autoritarne naravi. Upravo u tome i je bit terorizma, da želi suvremeni terorizam, želi globalnu promjenu u zapadnim društvima, uključivši i utjecaj na demokratske procese. Да, но има доста и критики и за начинот на кој Европската унија го менаџираше целиот процес, еве како што кажавте и за една земја членка како што е Унгарија, каде што веќе се гледаат, размотруваат и други опции за господинот Орбан, но и за земјите кои се кандидати. Мислите ли дека можеби и Европската унија имаше една грешка во менаџирањето или некакво прогледување низ прсти? Pa sigurno da Evropska unija, kad govorimo o proširenju, ima dilemu. Jedna je mogućnost, dakle, da se možda zažmiri na određene probleme u nekoj zemlji i da se nekako Evropska unija ponada da će se problemi rješavati u hodu samim članstvom u Evropskoj uniji, utjecajem evropskih institucija. Dok druga tendencija ide prema stanovištu da nije moguće ući u Evropsku uniju bez da u punoj mjeri udovoljava određena zemlja uvjetima. Ja mogu reći iskustvo naše zemlje. Dakle, mi smo dosta dugo pregovarali, nama su najveći problemi bili pravosuđe, borba protiv korupcije i odnos prema nacionalnim manjinama, ne svim bio problem odnosa prema srpskoj nacionalnoj manjini i progon ratnih zločina. Dakle, to su bili naši specifični problemi. Neke slične probleme će imati Srbija, borbu protiv korupcije će sve zemlje imati. To je, dakle, nekako nasljeđe u tranzicijskim zemljama i pogotovo bih rekao tradicija da se javlja pojačana korupcija i zbog loše izgrađenosti demokratskih institucija. Prema tome, kada govorimo je li Evropa najbolje menadžirala, vjerojatno bi se našle zamjerke. Samo kažem, ključni problem je, i to neće niko moći riješiti od samih zemalja, sposobnost zemalja da udovolje kriterijima. Očekivanje da se progleda kroz prste uvijek naiđe kod nekih zemalja, starih članica Evropske unije, na strah da će se u vino doljevati voda. I to je nešto što je ozbiljni politički problem. Dakle, da li će se vrijednosti Evropske unije rastočiti ako u članstvo uđu zemlje koje za to nisu spremne. Mi u nekim aspektima nismo do kraja možda bili spremni, posebno kada je riječ o tehničkim aspektima, recimo poljoprivredi, industriji i tako dalje. I zato imamo i problem. Ja neću reći da smo mi trebali još čekati na primitak, ne, već je taj nervoza postala velika nakon toliko godina pregovaranja, ali kažem, mislim da se zemlje koje aspiriraju
pretendiraju na članstvo u Europskoj uniji, prije svega moraju koncentrirati na svoje mogućnosti da riješe probleme koji su pred njom. Има уште еден аспект за состојбата во регионот, тоа е оној геополитички аспект. Значи, постојат тези, теории дека оно што се случува не е потикнато само од натрешно политичките случувања, туку и од геополитичките судири помеѓу Западот и Истокот, судирите помеѓу Соединетите Американски држави, Европа и Русија од една страна. Мислите ли дека влијанието на Русија во регионот е толку силно да може да ги потикне овие процеси? Еве само илустративно, например, вчера ние тука имавме пример каде што господинот Заев се уште неизбран премиер како мандатар беше повикан кај Могерини во Брисел, а председателот Иванов беше во Москва да прими награда од Русија. Значи, тоа се тие нијанси кои се случуваат. Pa kao prvo, države i društva nisu homogene, pa i ni želja da se uđe u članstvo Europskoj uniji ne mora biti kod svih ista. Drugo, ono što bi najgore što bi se moglo regiji dogoditi, da postane poprište odmjeravanja snaga i to na masovnoj razini između zapada i istoka. To bi bila jedna nesretna situacija. Ja mislim da političari ovdje na jugoistoku Europe, pa čak i uključivši naravno i sadašnje članice Europske unije, moraju smoći mudrosti da našu regiju umjesto u polje za konfrontaciju pretvore u polje za suradnju. Ja ne mislim ni da članstvo u NATO-u ni u Europskoj uniji znači neprijateljstvo prema Rusiji. Evo, konačno sad i naša vlada nakon određenog zastoja krenula u poboljšavanje odnosa s Rusijom i mislim da je i tu važno da u Rusiji dobiju dojam da zemlje koje ulaze i u Europsku uniju i članstvo time ne postaju neprijatelji Rusije. Dobro, mislite li дека постои тоа руско влијание во регионот? Pa sigurno da se velike sile bore za sve svoje sfere utjecaja. To je realitet. Prema tome, naravno da Rusija želi i ovdje isparticipirati u tržištu, zauzeti što bolju poziciju na tržištu, posebno je energija tu njima važna. Naravno da žele strateški utjecaj. Na kraju krajeva to je priroda svih velikih sila. I od toga se treba poći i voditi jednu realnu politiku koja, kažem, ne znači nužno konfrontaciju, nego na neki način modalitet suradnje koji nije konfliktan. Постојат некои паралели помеѓу политичките ситуации во Македонија и во Хрватска, а тоа е случајот кој, например, еве сега во Македонија, специјалното јавно обвинителство отвори серија на истражни постапки против поранешниот премиер Никола Груевски. Тие се уште сега дури доаѓаат на суд. Во Хрватска веќе имаме процесуиран таков случај, исто како против поранешен премиер, а се работи за две партии кои се десно ориентирани и беа долго на власт. Гледате ли паралели помеѓу овие случаи, особено затоа што во Македонија влада едно мислење дека поранешен премиер, поранешен председател, па дури и министри многу тешко може да одговараат пред законот? Pa dobro, ja naravno ne mogu suditi ko je kriv, ko nije ni u Hrvatskoj, a još manje ovdje u Makedoniji, o tome će odlučiti pravosuđe i sud. To je njihova ustavna pozicija. Vi radite paralelu Hrvatske s obzirom na premijera koji je dulje vrijeme bio premijer. Možda da dugotrajnost i nekontroliranost vlasti može motivirati na nezakonite radnje. Međutim, rekao bih da treba biti vrlo oprezan. Dakle, kriminal nema političku boju. Kriminal, to se pokazalo i kod nas, nismo imali takav slučaj da bi premijer iz lijeve opcije bio optužen za tako teška djela, ali smo imali političara i ministara i iz lijeve opcije koji su trenutno pred sudom. Bilo je puno više tih slučajeva s desne strane, to je potpuno točno, možda i zato što su desne stranke puno više bile u prilici vlada državom i često su bile u poziciji da su imale monopol. HDZ imao monopol u vladajućoj poziciji kakvu SDP nije nikada imao. I kad je bio na vlasti uvijek imao više koalicijskih, relativno jakih koalicijskih partnera. Prema tome, tu neka paralela možda može postojati, ali mislim da bi bila ozbiljna zabluda kriminal vezati uz jednu političku opciju. Dakle, kogod da je kriva, onaj koji je bio na vlasti je očito imao priliku upustiti se u kriminal i to je čest slučaj, posebno u zemljama
i tu ne izdvajam Hrvatsku i mi tu spadamo, koja nema do kraja izgrađene demokratske institucije, nema vladavinu prava do kraja izgrađenu, ali kažem sve samo na pripadnost stranci ne bi bilo dobro. Da, to je tokmu slučaj što se slučajevo Hrvatska. HDZ, posle one što se slučaj so Sanader, uspea da se rehabilitira, da se vrati na golemo na političkата scena. Kako uspea HDZ vo Hrvatska, figurativno kažano, da se ispere pred glasačite? Pa kao prvo mi imamo te neke povijesne podjele na lijeve i desne stranke koje birače, posebno desne birače, drže vrlo vjernima, bez obzira što se događalo. Drugo, na kraju krajeva proces protiv Sanadera je i počeo za vrijeme HDZ-ove vlade. Dakle, za vlade gospođe Kosor je počelo procesuiranje gospodina Sanadera. I ono što je posebno važno, kažem, u Hrvatskoj kao i u drugim zemljama, sličnim zemljama, mi smo slične zemlje, nije dovoljno izgrađena ta demokratska svijest koja bi kritičnu masu građana učinila osjetljivom u dovoljnoj mjeri na korupciju, da okrene leđa onoj političkoj opciji koja je bila glavna, ajde recimo u jednom vremenskom razdoblju kad je riječ o zlouporabama položaja. Mi smo u Hrvatskoj učinili dosta velike napore koji, kažem, ne mogu se svesti samo na procesuiranje ovoga ili onoga. Dakle, imamo različite mehanizme, vi imate specijalno tužiteljstvo, mi imamo taj USKOK, to je posebni ured državnog odvjetnika, javnog tužitelja za korupciju. Imamo dosta sofisticiran i pa relativno efikasan sustav za kontrolu sukoba interesa kod političara, čak možda u nekim aspektima zahvaća i neka područja za koje pitanje u nekim zapadnim zemljama ne zahvaća tako duboko. Ali dobro je da imamo. Imamo i dosta osjetljive medije koji su spremni reagirati ako se pokaže da postoje različite sumnje. Prema tome, ta osjetljivost na korupciju i spremnost da se reagira, pa i da se kazni politička opcija, je dio demokratskog procesa. Mi smo imali evo taj slučaj da je HDZ, kad se otvorila afera Sanader i nakon izvjesnog broja godina vlasti HDZ-a, da su se građani zasitili i dali su povjerenje lijevoj vladi. Imali smo vladu premijera Milanovića, ali ona očito nije ispunila očekivanja građana i zato je relativno brzo nakon jednog mandata došlo do promjene i sad je upravo obrnuto, HDZ jača, SDP, nažalost moju, ja sam socijaldemokrat, gubi na vjerodostojnosti kod birača. Prema tome, ono što svaka politika i svaka opcija, posebno lijeve, jer je naše biračko tijelo u pravilu osjetljivije na takve pojave nego desno biračko tijelo, mora znati da povjerenje građana i ta aureola svetosti i nekorumpiranosti nije zadana jednom zauvijek. Za nju se treba boriti stalno i svaki dan, posebno onda kad ste na vlasti. Ima тука уште една паралела во овие случаи. И двете истраги за корупција беа поттикнати или подпомогнати од меѓународната заедница, од Европската унија. Ќе дојдеше ли во Хрватска до истрага против Санадер, додеку немаше силен притисок од Европската унија или од Германија? Ja mislim da to nije dobar primjer, jer postupak protiv Sanadera nije bio pod pritiskom međunarodne zajednice. Mi smo imali pritisak međunarodne zajednice načelno u borbi protiv kriminala i posebno smo imali pritisak kada je riječ o procesima za ratne zločine, da se istraže neka djela. Ali čak bih rekao da je postojalo određeno iznenađenje u međunarodnim krugovima kad je otvoren predmet Sanader. Evo, ja se mogu sjetiti svog posjeta kancelarki Merkel, iako se po medijima špekuliralo da je ona ta koja je kao napravila pritisak i rekla Sanaderu da ode i tako dalje. Ona je bila iznenađena i pitala me pa je li moguće da nije riječ o nekom namještenom procesu ili tako dalje. Tako da je, prije bih rekao da je do progona došlo možda zbog opće unutarnje klime u državi, ali i zbog sukoba u samom HDZ-u, jer se sjetimo da je Sanader, nakon što je otišao s vlasti, se pokušao u jednom trenutku vratiti i preuzeti nazad stranku jednim malim mini stranačkim pučem, što je spriječeno. Zašto vo Hrvatska povtorno doaѓa do pojava
na one nacionalističke pojavi, na pojava na ustaštvo, na ustaški pozdravi, na sve te one probleme koji se povezani su ta problematika. Zašto ovo 21. vek Hrvatske se navraća vo ta epizoda? To mene jako boli inače i ja sam na proslavi Dana antifašističke borbe u Brezovici, na mjestu gdje je osnovan prvi partizanski odred, zapravo ponudio jedan alternativni odgovor. Rekao sam da nisu toliko krivi ti desničari koji žele reafirmirati ustaški pokret i ustaštvo i koji nude jednu alternativnu povijest, nego da smo krivi mi, unuci i djeca partizana, jer nemamo dovoljno snage i upornosti da branimo istinu u antifašističkoj borbi. Da, danas u Hrvatskoj jačaju te tendencije da se povijest revidira, da se od pobjednika naprave poraženi, da od onih koji su vodili pravednu borbu protiv Hitlera, protiv Mussolinija, učinimo izdajnike i obrnuto. Oni koji su služili Hitleru i Mussolini, koji su zapravo prodali Istru, Dalmaciju, da se od njih napravi velike domoljube. To je jedna organizirana kampanja koja traje dugo godina i zaista je i znak slabosti ljevice da je to dopustila. Da, ima i obvinuvanja da je ministar za kultura Zlatko Hasanbegović, premijer Andrej Plenković go podgrevat ustaštvo to. Mislim da i vi već imate komentirano za to. Kažete mi, koga ima takve pojave i koga oni to go pravat. Mislite li da to go pravat zato što veruvat vo ta teza, vo ta ideja, ili to je jedan običan politički PR pored koji misle da dobivat glasove? Pa ja mislim da nije riječ o jedinstvenoj poziciji. S jedne strane mislim da postoje neki koji vjeruju tu neku drugu povijest, koji vjeruju tu ideju. Hrvatska dominantno nije nikad bila ustaška zemlja, ja se nadam da neće ni postati. Dakle, ima nekih koji bi promijenili povijest jer vjeruju da je ona bila drugčija, dok s druge strane naravno da imate i one koji pristupaju tome iz političkog oportunizma. Ja po svemu što znam o premijeru Plenkoviću, on ne bi trebao biti među ustašofilima. Međutim, on svoju politiku, njegova vlada tolerira za sada. Ja se nadam da će to prestati. Tolerira te neke ustašofilske inicijative. To je zapravo još jedan ozbiljni problem i zato jer ta revizija povijesti nije samo radi povijesti, ona je zapravo radi budućnosti. Budućnosti jer se u hrvatsko društvo unose vrijednosti koje će formirati hrvatsko društvo drugčije nego što bi ono bilo kroz poštivanje antifašističke tradicije. I ušte jedno prašanje, koga zborujeme za nacionalizmot, za ustaštvo, to imame takva pojava vo cijeli od region, porast na nacionalizmot, no to najmnogo priči odnosite na Hrvatska so nekogašnite susedi, odnosite so Srbija. Mislite li da su продолжение на оваа риторика, тие односи никогаш може да се нормализира, да се вратат во вистинска насока? Pa meni je vrlo slatko, ja kad god dajem intervjue nekim, ne svim, nekim od srpskih medija, pitaju me o tom neoustaštvu, pa jesmo li mi ustaše, pa ovo, pa ono. A ja onda kažem da zapravo postoji potpuno ista pojava u Srbiji. Pa oni su rehabilitirali Mihajlovića, Nedića rehabilitiraju. Imate stranke koje otvoreno govore da su nastavak četničkog pokreta. Tako da njihovo moralno pravo da baš samo upiru prstom u Hrvatskoj je vrlo upitno. I ja uvijek kažem da ta revizija povijesti, to četništvo ili neoustaštvo zapravo idu ruku pod ruku. Idu ruku pod ruku kao što su, ako ćemo realno sagledati povijest Drugog svjetskog rata, ustaše i četnici zajedno ratovali protiv partizana i bila je samo jedna veća bitka ustaša i četnika. U pravilu su zajedno bili, pa i u onim famoznim ofenzivama su zajedno nastupali s Njemcima. Na kraju krajeva zajedno su se povlačili i zajedno su istradali i na Blajburgu. Hvala. Hvala.